is Karan. इनका नाम चमन, मेरा नाम किरण. I am going to share the word of God to you. आपके साथ खुदा के कलाम का बयान करना जा. Hello, tuni ni ko ahi. What's up ma? Chapang niaw cha mini, kol chapang niaw cha mini in. Pathin thu aga ase phana. Chapang aniaw nu in, pathin thu in lisa se ya le nu in hindi pawa aga ali a pathin thu ase han ka vet na hi le. Chapang niaw cha ding chun ka pa chama ma jingin, pa cha n pa ai phanin. E ho chapang ho hi ti chun ki bol sa hen lang hi rong la bol do. Ai sai lo diu hin ka vet na hi le amani chapang ten hi. Anu la pa hil ho hi ti sei dam. Na sa ta pa cha ta hi ve ti ka sei do no min. Amanin asay hon na Bible chang api hon kha chu kalung atong khama ma jingin hi chu hin sim do in kating first Korean bung som langa chang som dila sagi na ho hi in ve na hi le chla hin sining kate mihim masa chu leya kisim leya kisim leya kon hin mihim ni na wang chu wana hung kon hi leya kisim mi te jong hi leya kisim mi pa chu to bang chi hi van mi te chu wana pa tabang chi hi ve sule leya kisim pa lim ilo bang wa chu wana lim zong ilo ding hi ahi wangin so pite ta sali thisan hin pathin gam alo thei poi mon mang thei hin mon mang thei lo chu alo poi ti a ka se hi he Bible chang hin ni si a hi lo wa le pha si a zong anaki jing sa hin ai wang chun hi ji chapang niaw cha te ni thu sei chu ka ngai na chun abung chang api thon chu ka vet na ka sima he le ka lung atong khal fe jing i pilai ta chu ham ti a he le mihim masa chu leya ko na hi in mihim ni na wang chu wana ko na hi ati in he ji chu i pi ham ti a he le mihim masa chu adam a hi in mihim ni na chu wana kon chi tham te le pathin amata leisi na hungpi na leisi na pakai Jesus Christa i ho tha do dinga hungpin chu i sei na hi in eve na hi le chilaya hi chi thu sei no hona hin a chai na lam ma chi ve na hi le hi chi ta sa i ta sau leisi na i ta sau hin van gam alo lo ding hi van gam lo ding chi phiam te le thagau bo hi ti chu mu do the in hi chi a chu mon mang the hi chi ta sa hin van gam lu thei lo ding mon mang thei lo i thagau bo chu lu ding hi ti hin hi je chun tu ni kho hin his lai thu cheng ka za chun pathinin eung ha do o hi chi i thagau hi leisi na ki chai ding hi po in van gam lu ding chu i thagau hi in leisi na ki chai ding chu i ta sau hi in hi je chun tu ni kho hi ve na le i leisi din kumandan ho hi ve na hi ho hin ni si ai ta sa hin ko ding si jing bo hi aki gelin thagau ding hi ma cha aki gel pi pon i ve na hi le ni ko khat le i thi so ke ding i thi te ngule hi chi ta sau hi leisi na ki ko ya mon mang ding bo hi in van gam lu ding chu i thagau hi ki pa hi kalung thim na sa ta in atong khan hi le chi a cha chapang te ni thu sei chu ni cha zala cha lung ato kha zala chi hi ka hin sim hi in amani thu sei yong chu ka hin tha ding hi in anangai su ke hi te tu ni kho a hi hi chi le ta sa hi van gam lu lo ding hi zi hin alu ding thagau chu tu ni kho hin alu thei na ding a chun ki sim to taw hi te ti hi tu ni kho a angai zo se ka hin tiam na hi vin chapang te ni na sei na thu chang yong hi anangai ding in ka hin tiam se ve. In the name of the Lord Jesus, greetings to all. मसीह को दाद में आप सबकी सलामती हो. My name is Chapang, her name is Karan. इनका नाम चमन, मेरा नाम किरण. I am going to share the word of God to you. आपके साथ खुदा के कलाम का बयान करना जा रही हूँ. And my topic is और मेरा नाम है What is Jesus Christ and what are we? यीशु मसीह क्या है हम क्या हैं? Let's we talk about two people from the Bible. आज कल हम मुकद्दस व दो इंसानों के बारे में जानेंगे. First Corinthians chapter 15 verse 47. पहला करंथियों 15 बाब की 47 है. The first man was earth and second man is heavenly. पहला आदमी जमीन से था, किताब दूसरा आदमी आसमानी है.
In the Old Testament, Juliet was killed by David. पुराने ड्रामों में दाऊद उन जाते जूलियट को मारा. That was an earthly character and earthly victory. ये जमीनी किरदार और जमीनी फतेह है. But in the New Testament, Jesus Christ gives complete victory. लेकिन नए ड्रामों के अंदर मसीह हमें पूरी फतह देता है. Hallelujah, Hallelujah. As it writes in the Bible, जैसा कलम मुकद्दस में लिखा है. Glad are the dead who die in Christ. मुबारक हो मुर्दे जो मसीह में मरते हैं. It is also right in the Bible. और कलम मुकद्दस में ये भी लिखा है. और death was your victory. ऐ मौत तेरी फतह कहाँ गई? Our flying in Christ the necessary. हमारा मसीह में नेसली जरूर है. So that darkness end. कि फानी खत्म हो जाए. Because the physical body cannot go to the kingdom of God. क्योंकि फानी जिस्म को दाखिल बादशाही में नहीं जा सकता. There it is necessary that we prepare a spiritual body. इसलिए जरूर है कि हम भगवान जिस्म तैयार करें. Enter the kingdom of God. ताकि खुदा की बादशाही में दाखिल. God bless you all. खुदा सबको बरकत दे. Amen.